I u trenutku dok snimamo ovo, potrebno se nadam da će ovaj klip izaći što pre, jer posljednji put skriptu sam pisao u trenutku dok nije izašao chapter 298 na engleskom, a klip je izašao u trenutku kada je chapter 301 već bio preveden. Tako da, pozdrav ljudi, Johnny ovdje. Kao što vidite u naslovu videa, pričat ćemo o trenutnoj snazi Demon King Meliodas. Njegovo prvo pojavljivanje izazvalo je mnogobrojne reakcije, pogotovo njegov novi izgled. Sada, kada je upio svih 10 zapovesti, mnogi se pitaju koliko je u stvari jak. Počet ćemo od samog početka. U borbi sa Eskanorom izmeren je Meliodasov najveći power level, a to je 142.000. Nešto ranije nego što se ta borba dogodila. On je uništio određenu magiju od Melaskule, a ona je rekla da niko od članova 10 zapovesti nije uspeo to da uradi. A onda se Meliodas bukvalno sprdao sa Eskanorom i na kraju izgubio tu borbu. A naravno, Meliodas nije koristio njegovu punu moć. Nakon toga, govori Zeldrisu da će postati novi Demon King, što je razljutilo Zeldrisa i Kazaka, te su njih dvojica zajedno sa Esterosom napali Meliodas, ali ih i Meliodas pobedio svu trojicu bez ikakvih problema. Pošto je pobedio Zeldrisa i Esterosu, to je dovoljno da nam pokaže da je Meliodas od tog trenutka jači od svih članova 10 zapovesti. Potom Meliodas odlazi u čistilište, da se zajedno sa Banom bori sa Demon Kingom. Borba je trajala 60 godina. Naravno, vreme se drugačije meri u čistilištu u odnosu na stvarni svet. A Meliodas je i tu dobio dodatan power boost, i to veliki. Njegov power level u tom trenutku odukativnom metodom je preko 250.000. Pošto smo vidjeli koliko je Ban postao jači posle power boosta iz čistilišta, trenutno samo on je uspio da načini neku štetu na Demon King Meliodasu. Tako da kažem da je Meliodas dobio i manji boost od Bana, njegov power level je preko 250.000. Sjetimo se da u tom trenutku Ludosijel imao preko 200.000 power levela, a Meliodas je svakako dosta jači od njega. Meliodas zatim upija svih 10 zapovesti. Jednom je rečeno da svaka upijena zapovest dodaje 28.000 power levela, što je Esterosa dobio. Njegov base power level je 60.000, a onda, pošto je upio Mospitovu zapovest, skočio je na 88.000, što je dokaz za ovo što govorim. Znači, ako je Meliodas upio svih 10 zapovesti, on je dobio 280.000 power levela, plus njegov power level koji iznosi preko 250.000. Dobijamo power level koji je preko pola miliona. Naravno, još nismo vidjeli njegovu punu snagu, tako da taj power level može biti i dosta veći. Zatim, pošto vidimo da mu niko od članova Seven Deadly Sinsa, Ludosijela i Maela ne može ništa, dolazimo do zaključka da je jači i od svih njih, a svi oni zajedno imaju baš velik power level. Naravno, moramo da uzmemo u obzir da su svi skoro ostali bez ikakve energije od silnih borbi. I pošto smo sve ovo rekli, da sumiramo, Demon King Meliodas je trenutno najjači lik u Seven Deadly Sinsu, a ovdje se automatski postavlja jedno pitanje: ko je onda jači, Demon King ili Demon King Meliodas? A ovo je upravo tema za neki sljedeći video. I to je bilo to od ovog klipa, nadam se da vam se svidao. Sljedeći klip koji vjerojatno izlazi je ko je u stvari Sinner. Ako vi imate neku želju šta da snimim, napišite mi u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!